lam ka to ken te ting ting na vikun chi bai tua I program ding a hi le he ka kianga Dr. N Thangin Mang ama ama hi le District Hospital Task Force Against COVID-19 to kisaya logistic and treasurer lian lel ahia ama kha isuan mama Dr. isuan mama ti laga khatahia COVID-19 do dal na to kisaya na mi piten ko pi umai na mi mal chi na mo pong na inei kom komina tunina heya I amatonga galmatonga na panggige he Dr. te bangleng bang chi banga panlawa bang chi banga na se mu hiam chi te achiang se ma the u thoi man na ama to hulim na saulo chi kin nei di tuni na hun hoi tang non piak thi se kina an to ki pa thu kon gen na Dr. ama sa peni na hei I District Hospital Task Force Against COVID-19 ni chi kha bang chi khuna hong ki pan le member akwa kwa om kha na hi wale ki pa hoye hu tu pa I hei District Hospital Task Force ki chi hi I hunsot pi chi dinga tu kumbul January kha khogina I January kha lakina ana ki panta I ya member hi I somlet nga oma to hoite advice di chi hiam DFWO te bang CMO te bang Joint Director te bang I oma mi li avekin somlet kwa ka phawa ya I District Hospital Task Force a member te hi le I MSN Medical Superintendent in kha I chairman hi na la I member adang te member ka hivek maiwa I haite hi department chia kunchidinga surgery hina medicine hina ortho hina eye hina dental hile department che ai chodi ai kele representative khat telama ai District Hospital Task Force ki bol khia hi ji hun gen zwaldi hei task force in katuni tani na ai bang khongna na sim kheta wale sephiat tu ki saina tampioma ane na hama gen di cheleng hi a details tamma ma dinga himale mi pi thei de poi mo dia khen khatte chi hiam building upgradation kon che pa dinga kon lut pa dinga a building omsa pen hi ni danga hundang pa ya quality tam pi ve ni ki gena I hospital banguna award tam pen ki sang khata a building hoi ei kele a building bang gen siat beja award tam pele ki sang himale I hong zat tak tak ichi hiam ihun food hak tak tak chiagina repair jagdi upgradation jagdi tam pioma hoito ki tontonina government ina district hospital cho Chanpur ani na bed so mana bolu na chinga tung lamina hoi adin kha building khat locate ngai de hi manina om sa pen kha asum tamlo hi manina om sa pen kha hoi upgrade ding ina hoi kha poimo tam pioma te hin naina baru mangen tale ya COVID-19 to ki sai ei kele hei nan na to ki sai kha bi thil ki kop thei ro him chi khat ana hiya isolation manga dia kena barum to ki sai ei kele lup na to ki sai lup na ba leni danga zania tat na to bang zale ta zaulo ichi hiam ei kele to building ki jang lel pen bang isolation wa pen ni dangina medicine wa da ki janga medicine wa da lup na som ngam to kha som thum cho thei de na ki bol dia SOP chi hiam protocol tam pia ki bola upgradation bana toilet helama lu na di helam convenience zo helam nu meite lu na di ei kele helama a suspect penom di helama isolation atom tem di chi hi guidelines protocol is that changina electric fitting bang a ho chi da ge ni na electric fitting bang hon poimo ei kele a funding den chale gen tham na dia a funding male sum hong poimo ei kele a mes ta hong poimo he kha ani na hama task force a ki form 10 kha meeting kinei khom jela hunum poimo dong zula zuya kinein hoite ki bol to zel ichi dinga ei gama hong lut pen hi zalam jagi chi dinga he na pen hi wai ma pek January kha pan kha he mu kholna na kinei jaka a building balena ki bol ana ki locate in building balena ki bol upgradation ana ki bol isolation ni bang ei kele what a patient table koi lama ki gom khoma om diu hiya chi te bang ma ana ki bolin task force te na sem na hi beilo hi tole paito to lai de hi chi hi kon gen langu zwa he funding to ki sai non gen khak chule he funding to ki sai tu lai na COVID-19 kha iboi pp na hi na mo mga funding to ki sai na ai bang achia le sum bang le hun khop anamuta lo na hi we
funding to ki sai na government lama pani na lung hi mo hwai lo ding he na na to ki sai ya sum tam pi me hi chi hi a in charge te ban le akizamun ta a chi dinga nget na le ki pe thama himale tu tani na government lama panin kha sum lak som bang hong pe tawa ki pa wai mama chi dinga poimo ma sa teng ong hu tu ding kon chi dinga wai mi mala pan bang donation mi lia bang ADC chairman pu pau khaliana bang ekele MLA pu singa MLA pu GS hau pu bang ai kele mi mala dang mi khaleni to ki gom khomina wai ban organization molwai pheitia bang ekele EBCC apan lak khachi te ki gom khom vekina wai te sum ki janga yai apoimo te building upgradation te ekele fooding hi te ham van lei na te bang PPE tu lai gen nin thawu PPE le na te bang toi mask thwa te bang ekele supply government la pan imu pen kha ki dai lo hi mana mo wai te kha ana ki jang to zel hi funding to ki sai hi ai li ai to laksom hon piak pianu kha e tu ni ta na jang to thi lai ne ya laksom hon piak pen kha tu ni ta na za ta dai non lo dai non lo phot hi kha ma on piak tu lai na a building bol na di work ekele building upgradation na dian piak ko hi wai work kha hun lo hi mana kha tu ta na chu laksom wal ki jang ta hi dai lo kingen be ki niam ta ka kinga ka hi donation ai nana bolu chi kin le kan za kha mo ei donation to ki sai na ai bang chi na no CCIT account ai hei no tax force in account bol mai lo CCI account na chat thiwa donation to ki sai hi doctor te lagma mane donation tampi ko le kana tho che to he donation pen hi staff ti adi nek di khong e kele apoimo tom leina din doctor tampin kana ki tho taw kon chidinga to CCI account non gen khag le atung lamina meeting hun laina task force te ka meeting una account bol di hoi ka sawa thupuk na le kalaw mo SBI te chief manager pale ka bamuwa wai to ki ton tonina DC le ka ho piwa ho chia ka genu le a process kha hong saw chidinga account bol thak ngai e kele ale kha poimo tamatam ngai DC pan soi kai ngai member form ngai atom tam piongom ai protocol chidinga mo wai te chulo thelo wai te sanga DC pa ma main le no kion ton lovina nana hi theule na hiun chi kha verbal takon gen ja ka kha to kha account bol di hileung dinai chi dan paperwork tam piong om di signatories om di wai sanga ki dop call na a mi ki phal chi dinga to CCI malsum initiative ten kha account anei sa khatu azat lo ile register rom sa khat hena jang thei dingu hon chiwa he pen kha ahoi na dia ki chi dinga donation a donate tu ti der poimo na kha he account penin kha na donate to le income banga tax ki kat depend mo exempt di in tax la lo di aksi ki chu he account pen register na om sa khada ija ka kha au che le he to ki sai na he ma izang diu chi ja ka kha CCI te to le ki tu kuma kana zat so mu hi le tu ta na chu ki jang khana ai lo hi chi kon gen di manpower to ki sai le medical staff to ki sai tu lai na atuam ki dai lo na khin khat ai akiza mo he to ki sai banga no pan na lag danu manpower GM staff chi hi normal days ina chi dinga tu covid se lo le ki dai ngi lo hi himale tu tung ni hai on bing phu dai manin kha staff ken khat koi hiam department harban kila khomin isolation ward department hongom ta apoimo pe long hi photei tak je ka kha mai ki jang moi bana volunteer bang le kingen in NYK te bang le hong ki volunteer hun bang tan hiam patient te apaina delam guide to triage point ki chia support na hong piau chi dinga moi bana hi MSF te mo mai te bale poimo hununa amau staff te hi mehina ekele avan te wile hongjang saku un khel saku ma wai te bale ahia to staff ken khat bang le tuna hi chingen leng hi thei siam na diuna to isolation wa da kha mi gya duty le hi ma he te kha second batch hi first batch ten kha isolation wa da duty hinun wai mi gya teng kha GBC Grace Bible College
hoi new lam ka a quarantine na mo mi giat pai ton hoi lama mi giat hi zat thei long hi pau to le mi giat duty le second batch te hoi kha staff ki da ngi lo bana haksa ki sakna hei main power pen kha task force ten hi hu chu de ule helama hoi chi kha hoi kha meeting a ki gen khomina arrangement ki bol te tu ta dia chu ki sai zo lai hi chi kam ni donation to ki sai gen lai na asum chawa pan pi na pya ke ki le mi malina awan khong a thil tom te le pya ki tho ya hi covid-19 chi hi asiam ten le bang chi do dia chi hi aboy lai una hi main power hong pangun ei ke le na thana zung sengun lan hong paigun hing kiching am lo hi mo himale aki poimo gi ge sumle pai chu ki poimo gi ge hi na hoi lampang pan theule aki pa hoi ma ding mi pi te ke kon ngen na le hi komin mo hoi komina tu bang le hospital bang en kwal le flu clinic chi hiam khat tu ni bang le ki bol thakom mo chu hei a hoi zong na ding mi pi ki om khom nei ne long na ding banga department jing ka lama department lile ngai nei ni tag lam dak som le ni pan lile nga opd tu chi khong omin hoi kha volunteer khen kha tu asem len te bang in le ni kho tha la hello a amau ongki volunteer un asiam nau ong hi hiao ma ong bol saku chu ko ma door khen khat bang ale tu lai lockdown to sai mana van kimu meng lo emotion sona van man tam mo hoi te bang le khen khat mi ki phal tam pin cha hong pe mo ku e ke le staff ti adi bale ni gi tag di hong pe mo ku aminu le gen se lo wa chi kho hi oma tam pi om ta kon chi dinga hoi ja ka hei donation to ki sai hi asum le pai vok lo le ane alami chi hema in kind si chi hema mo ale pya thi thama hi isiam na te le swa khya thi thama hi chi media tung ton kon gen thak de zani na isolation wa lama in charge te ka hopi na amau sum khong ki thoa an nek di khong bola chiwo mo hei tu ki sai kha ngai kho khoi ka sa ken le doctor lamina hi chi tu ka pan la na hi mo chi kha chiang ma ya hei khano bangan na pan lak na diran om thilo di dang pan lang na lampang chu to task force ten kha government lama kha tu ni tana sumzat na te hoi taka maintain ki bolin receive leom chen hoi te kha government ki kha report ki pe to in hoi koma anget na le ki pia ma doctor dena ka gen tak sama banga doctor ten kha sum ki tho khomunga to hi chin gen le a chiang zo di government quarantine center ken kha da kha mimala de kha zani fix sakai cho hele medical staff ti de kha hoyom lo zia ma kha government lama samong pai te ko hoi jang thei lo ke ja ko kha ko doctor te ki tho khomunga kanek diu ka tak diu ma ki sai i chin geleng mes committee khatam no na mes in charge ka koiwa huain kha apoimo dung zuin kha sumon khon khom maya ikele na kai khom ma ona hi staff medical staff te kha mun thuma anne ka hiu khat quarantine center azosa te isolation zosa te quarantine center gbc ate hoite piangai hoi bana isolation ate piangai a patient te to ani ku ki bang cheta piangai mo to he nurse duty ke doctor duty he a quarter ram te mo in lam pailo ki patu ngapan om te ari kha mes mun thuma sai kai man kha sumhi ki dai zai hollo hi be mo kon gen thang mi pi lamina he covid-19 do dal na to ki saile he task force to ki saya mi pi lamina hi dia poimo na sak dia khen khatin gen thiam task force te chi changina ke mi mala de pau kai ke a mi pi district pumpi a de pau ka hi ma ka gen ut pe na hele mi pin kha ine khom khomina ai ke le sumle pa hina ni lam hile task force te pan pi na hu chile kha frontline worker te district hospital district
vekin kon gen ki de hospital sung focus don kon gen dinga he ya kha apai hello wa ina pol ana ki sacrifice a in lamle pailo khat khani khom ta bale kom ta wa mai ja ka white ya di bang anek diu anim zo deu a healthy do jo pele banga ya asia lon na chi kon gen masadiam mi pi te kyanga hoi bana social distancing again lai na social distancing kha apoimo hospital anong ho chianguna heina na pen hi akiven theina stun kha kinai lo di mas to di chite hi gate bole le hoi takin task force ten kha ei pau hi na sa pau le kita ka ma khut sil siang di opd e pai di che hu che ti di chite kha thumang takin zui the le chu task force te na se phi pan pi ma di hi chi hi kon de thak thak di he quarantine center a doctor number ki pia khin khat kol khiat zo lo chi thu khom akiza se uze wa mo he to ki sai banga doctor number dik tak ma na pia ko he ki le doctor te le bang le gim lo a call pick up u non khol lo chi bang le om thei tham de mo he banga na ngai dan quarantine to ki sai mi pi quarantine to ki sai kon che dinga doctor te apel no number in charge bale ki pe chata he hi CMO te kele district administration te et call de wa hi mo wai ja kene he to ki sai hi bang number pen piawa kwa pena piaw hi chi hi ka thei sau pi ke wa himale hospital adin kha number ni ki pia OPD ki hon lo line to le chu ki pe lai number ni wai tigel number ni hi den chele kon pe dinga ka phia ding in ma wai pen hi 24/7 a ki hong gi ge hi district hospital to ki sai he covid-19 do dal na mo banga nau no boy na to khen khat mi pin am thei pi khol het lo la no na na boy gung na ma khen khat om din agin ta khoya hu chi bang khen khat khong om tin on gen thei diam district hospital chi hi aniu aliane kele zo how a ho na masape ni chi dinga mun dang nai mawa ke nai masak na mun pe na hi crowd control chi da mi pi te hi control kha boy khat kon chi dinga chi chu hong pai keun helma pai lo di te khina isolation wa lambang dai si gai ki zena si gai bale chu hi taka ngai lo de a thei siam chelle expenditure mai mo pa mai ke lo isolation wa la pai lo di chi hi amun le ki hoi tak lian tak kita ka hiya malam pai khati te chi bang ai ke le tut na avanga tut di chi bang tu home te chi khoma ai te hi ni mu chiang ina ta puang na thwai kun chi dinga theizen pi hiule la chu hai hwai dinga theilo tu kha ku le chu le om tham dinga ai ke le tu lai bang adia kina he hospital le khazial table ri chi bang ai ke le khaini tui ko tu sia lo chi bang ki ha gen ma khutsil siang ni chi te hwai te hi ki zui theivek ngai ke ya hwai te hi zui thei chale chu nu manuam de hi sian thau na hi poi mo hi chi hi mi pi te zal din ka ki en thak ku wai asep khiat bol khiat pen chu task force ten kha kian to win poi mo zila kha building helam pen helma swan di helam pen helma swan chi pen hi ko na se pa hi mo kon gen thak ki pa wai i ho lim na to na pen ding ina hi task force to ki sai le mi pi lamina he bangina i pan la to zel ni he covid-19 do dal na hi chi banga i pan khopu poi mo hi na chi om lai bang ten gen thi dem task force te se khiati anu nu za thwai khen khat kon gen mok dinga i patient ma sa penu lamka covid patient ma sa pen kha jenim sa zalam pathian ni na mo kalu pathian ni na jenim sa discharge sa dewa chiuna apuanak sil sa te sil theino no ri adang ngai de jion genwa uchi thuo ki zak zia kina vakidelin ponak thak khekol thak vakile sakin vakipia ei ma vakitain vakipia he ka gen na zen zia ki task force ten kha limit he tan sep di chi nei lo ka hi mo apoi mo dung zuya kha ko a doctor te chi hiam a member ptn bale in ba phiat ei kele thil
kagari dimzen jana 1 point phailama valain ko mama vatain ko maman valein chi khoma supply om thole le wai supply pen kidai lo hi manina government ten piak bana te ma ko mama vataina hi huchi to ka ha pan ka hiu wai ko ha pan na pen bo kha ko adi heloin i district minwa de hi i district wa de hi ma wai zekina task force te set na pen hi i pan pi thei na omsun hi i the hospital no ho chiang bangun i rules and regulation chi yam zui dile zui lo ki gen te hi hong zui the leu chun hi pan pi ma ama ding na hiu kon gen thak thak di hoi ma hoi bana sumle pa hi i poimo hi den chiang main le jing chiang khong thai chiang khong main le sumdon na ba le public aung ki nei un mai the poimo i chiang ina hoi chale hon pan pi siau siau ding ma i task force minina kon gen thak thak hi ni ki pa wai ma pa mai hoi tu pa tua Dr. N Thangin Mang ina ahon gen bangina i task force here district hospital la COVID-19 do dal na to kisaya ki put here task force ti khapan pi na poimo pen ma wa hi chi kha chiang takina akilanga ya screen na ina mu sek ya account number ti tungto na leng piak thegi ge di hi chi kha ko pi umai ni thei dinga atom lo atam lo chi om lo sumle pai hina avan na to ma leng ti chik lai pyo pan pi na piak thegi ge di hi chi tunina entute kenga athakina ige na he tunia i program u hi tan hun sakdi entute tunga kipa thu kaun ge na he